ikintu ariko bose icyo bahuriyeho nuko bafite ubwoba kuri ibi bihano kubera yuko hari amakuru njyewe nafashe yuko ibi bihano bya kafu ndetse na FIFA bafatiye aya makipe arimo Rayon Sport arimo n'ikipe ya Zamalek yo mu gihugu cya Misiri byo kutagura abakinnyi. Amakuru avuga ko ibi bihano bimeze nka bimwe FIFA n'ubundi yari yarafatiye ikipe ya Kiyovu Sport byo kutagura niyo waba wamaze kwishyura amadeni. Ndagusuje cyane, ndakwifuriza kugira ibihe byiza wowe mukunzi wacu, mukunzi ibiganiro tugenda zikugezaho bya buri munsi. Ngewe ugusuhuza nitwa Pasi Govinda, naje ngo tuganire byinshi biri muri siporo nyarwanda ndetse biri mu ikipe ya Rayon Sport by'umwihariko kuko niyo nshaka ko tuvugaho, kuko hari amakuru arimo kuvugwa nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport itandukanye na Bruno Ferry ndetse ikaba iri no ku isoko ryo gushaka abatoza. Ayo makuru avuga ku mutoza mushyashya ndayafite, ndaje nkubwireho, ndaje ngo tuganire ku mutoza uri guhabwa amahirwe ndetse n'utari guhabwa amahirwe, ariko ibiganiro byari bisa naho byarangiye mu ikipe ya Rayon Sport, nawe arahari cyane. Ubwo turi buze no kuganira ku bihano FIFA yafatiye Rayon Sport bikomeje kugenda bitavugwaho rumwe na benshi, bamwe bavuga bati birimo nk'uko ibindi basanzwe bafatirwa bigenda bimera. Ubwo ni byinshi nyine tubuze kugenda tuganiraho, ndetse n'amakuru avuga ku bakinnyi ikipe ya Rayon Sport ngo yifuza kongerera amasezerano. Ibyo byose nibyo nyine nje ngo tuganire. Ubwo nguhaye ikaze cyane, Pasi Govinda nguhaye ikaze hano kuri Sport Drive official, kugira ngo ibintu byose bigenda bibera neza cyane. Icyo ngusaba ni kimwe, ntabwo ngusaba amafaranga, kanda subscribe ubundi ukande share kugira ngo iki kiganiro kigende kigera ku bakunzi ba Rayon Sport bari ahagiye hatandukanye. Ubwo rero reka mpere ku mutoza, kuko navuga ko ariho navuga bikomereye cyane, kuko umutoza Bruno Ferry nyuma y'uko agiye hashizemo iminsi myinshi, kuko umukino bagombaga gukina ku munsi wo ku cyumweru n'ikipe ya Gasogi United byarangiye bateye forfait. Ubwo ni umukino nyine Bruno Ferry yari yaramaze kwirukanwa, agombaga gutozwa n'umutoza wungirije Romami Marcel. Kuri iyi kesi y'umutoza rero havugwa abatoza navuga bagera nko kuri 3 cyangwa 4, nubwo amahirwe agenda afata bamwe n'ubundi. Ikintu cya mbere ugomba kumenya nuko Rayon Sport ku buyobozi bwabo ngo amahirwe yabo cyangwa icyizere cyabo ntago bagishyira ku batoza bo mu Rwanda, usibye umutoza umwe babona byibuze mu batoza bari mu Rwanda ufite ubushobozi bwo kuba yatoza Rayon Sport. Uwo mutoza yitwa Haringingo Francis Christian, bakunda no kumwita Mbaya, ni umutoza w'ikipe ya Kiyovu Sport. Uyu mutoza rero ngo niwe babona utoza mu mupira wo mu Rwanda byibuze ngo ufite ubushobozi bwo kuba yapeza Rayon Sport akahabarira ibyishimo nk'uko ubuyobozi bubyifuza. Impamvu ni uko uyu mutoza Francis Haringingo Mbaya Christian, uyu mutoza ukomoka mu gihugu cy'u Burundi, yanyuze no muri iyi kipe ya Rayon Sport akabahesha igikombe cy'amahoro, ari nacyo gikombe baheruka muri 2023 ku ngoma ya Perezida retired Jean Fideli. Ubwo uyu mutoza kuba yaratwaranye n'abareye igikombe ariko yaranabatoje mu bihe navuga bitari byoroshye. Rayon Sport ifite navuga crise y'amafaranga, ifite crise y'abakinnyi itameze neza nyine muri organe zigiye zitandukanye, bariho bashingira bavuga bati uyu nguyu ashaka kuza akabikora. Bakanavuga bati rero niba Rayon Sport iyi viziyo twavuga turimo ari yo gushaka igikombe, turasabwa kuzana umutoza wagitwaye. Francis Haringingo yagitwaye mu ikipe ya Rayon Sport, igikombe baheruka nyine cy'amahoro batsinze ikipe ya APR igitego kimwe ku busa. Uyu Haringingo
yatwaye n'igikombe n'ubundi ubwo yatozaga ikipe ya Mukura Victory Sport mu mwaka wa 2018 bakanasohoka mu mikino nyafurika bagakurirwamo kuri round ya kabiri ya CAF Confederations Cup n'ikipe ya Free State Stars yo mu gihugu cya South Africa, abantu baragibuka cyane. Uyu hari ingingo yanabaye mu ikipe ya Kiyovu, ya Kiyovu ya Juvenal aza kubura igikombe nyuma ku munota wa nyuma, ariko nubwo benshi bashinja Juvenal ku icyo gikombe ngo azi amarengero yacyo. Uyu hari ingingo rero ni umwe mu bahabwa amahirwe yo kuba yaza mu ikipe ya Rayon Sport ngo aze kuba umutoza. Undi mutoza wa kabiri rero, gusa ubwo nsa n'usoza kuri hari ingingo nuko aravugwa ndetse ngo yaranaganijwe n'ibiganiro rwose ngo binagenda neza, binavuga yuko rwose ngo yanaborohereje ku kijyanye n'amafaranga, kuko Rayon Sport iravuga iti twebwe bitewe n'uburyo tumeze, uburyo mushahara uri kuboneka, amafaranga ari kuboneka, amaterankunga bagiye batandukanye, ntabwo dushaka umutoza uri hejuru byibuze y'ibihumbi 4, ubwo ni miliyoni byibuze wenda nk'esheshatu gutyo, ntabwo bashaka kuharenga. Ubundi ngo mu mahitamo yabo babumva bafata umutoza w'ibihumbi 3, nyine wa wundi wa 2,500 utari burenze miliyoni 5 z'amanyarwanda. Hari ingingo rero, impamvu bamwe bakavuga bati nyine ubwo ni bya bindi biba muri Rayon Sport, za mpande zisa naho zihora zihanganye, bakavuga bati hari ingingo kuba yaranyuze muri Rayon Sport n'ubundi nta kindi gishyashya ari buzane, nta dusanzwe tumuzi, ubushobozi bwe turabuzi, ni muri Rwanda Premier League nyine. Urumva hari bamwe batari kubyemera bavuga bati dukwiye kuzana umutoza uri ku rwego rwo hejuru. Ubwo nyine naba bari kurwanya yuko haza umuntu usanzwe uri hafi aho ngaho. Bamwe mu bareyo bazi umupira nabo bakavuga bati hari ingingo yaza akagerageza, kuko ni n'umwe mu bantu bajya bashobora aya makipe adafite ubushobozi bunini cyane nk'uko Rayon Sport imeze. Ikindi ni umwe mu bantu mushobora kubana muri bya bihe navuga by'ubukene, hantu Rayon Sport ishobora kumara amezi 2-3 idahembye, ariko akaba ari wa mutoza wihangana ugufasha gukaruma abakiri. Ubwo rero bamwe mu bayobozi bariko bazi umupira nyine badashaka injyawuro bakavuga bati twamuha akazi, cyane ko atari n'umuntu uri bukenera ibintu byinshi byo kwiyadapta muri shampiyona y'u Rwanda kuko asanzwe ayizi. Abandi bakavuga bati dukwiye kuzana umuntu wenda mushyashya agafata uwo mwanya wo kumenyera shampiyona, wenda iyi sezo ikarangira agayisozanya, akazafatiraho shampiyona y'umwaka utaha. Ubwo nabashaka nyine kuzana bazi ubwenge bo babyumvishe. Hakaza umutoza wa kabiri rero, ni umutoza witwa Etienne Ndayiragije, umurundi watoje amakipe atandukanye arimo na Kiyovu Sport, kuko iyo Kiyovu yayibaye miramunanira baramwirukana. Etienne Ndayiragije yatoje ikipe ya Bugesera, abantu barabyibuka. Etienne Ndayiragije yatoje ndetse nekereza ko anaheruka mu ikipe ya Polisi yo muri Kenya. Iyi kipe yari yarokirise ba Kansere Mosengo, ni nayo ikipe ubu ngubu yagiyemo Hakizimana Muhadiri. Ni ikipe yari yasohokeye igihugu cya Kenya mu mikino y'igikombe cya CAF Champions League, kuko niwe wari wafashije iyi kipe gutwara igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cya Kenya. Uyu mutoza arakomeye cyane, yego yarabafashije gutwara icyo gikombe, ariko banajyana mu mikino nyafurika, nubwo navuga bagize umwaka wo gutombora nabi nabo, bikaza kurangira batomboye ikipe ya El Hilal. Iyi ngiyi yahi Kigali ikabakuramo banganyije ubusa ku busa muri Kenya, bakaza kunganya, bakaza gutsindwa ibitego 2 mu gihugu cya Libya, aho El Hilal yakiriraga imikino icyo gihe, bakaza kuvamo nta batarenze umutaru. Ariko yari imwe mu makipe akomeye kuko proje yabo bari bayikoze neza. Nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona bongeramo abakinnyi bafite imbaraga,
nyine bakaze cyane barimo abo batansere Musengo bari bazanyemo abakinnyi bari bakuye mu ikipe ya Gor Mahia nubwo bahise nyine bajya mu mujyo wo kugenda babarekura gake gake kuko ubu ngubu isigara ikipe isanzwe aho bana batandukaniye nabo nyine urazi ko Tansere ari Kigali Etienne ndari yageje baramwirukanye ndetse n'abandi bose nyine ubona ko ikipe yacitse intege. Uwo nawe n'umwe mu baganijwe ariko ngo kuganizwa ngo afiteho bihuriye n'umwagenti wazanye Rikau ndetse n'umwagenti wari warangiye Rayon Sport umugabo witwa Aruna Feruzi wari warangiye Rayon Sport Aruna Feruzi ndetse akanabahuza niwe uri gushaka kubazanira Etienne Ndayiragije. Si umutoza gusa rero haranavugwa ikijyanye n'undi mutoza w'umurundi witwa Kaze Cedric Kaze yanyuze mu makipe atandukanye menshi cyane hariya mu Burundi ndetse yigeze no gusohoka agera mu gihugu cya Afurika y'Epfo ari naho ubu ngubu bari mu ikipe ya Kaizer Chiefs. Nubwo yungirije nyuma yo kuva mu bihugu byo muri igihugu mu makipe menshi yo mu gihugu cya Tanzania harimo n'ikipe ya Azam yanyuzemo, ubu ngubu mu gihugu cya Afurika y'Epfo arungirije ariko n'umwe mu batoza nabo ngo baganijwe ndetse banatekerezwaho cyane kuba baza mu ikipe ya Rayon Sport. Ubwo turacyategereje ngo tumenye ngo ese Rayon Sport umutoza iri buze gufata ni uwuhe. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri rero ni ingingo ivuga ku kijyanye no kongerera amasezerano bamwe mu bakinnyi ariko bamwe batangiye kubihuza n'ibihano bya FIFA. Ku munsi wo kuwa mbere nibwo hasohotse inkuru yanditswe n'umunyamakuru benshi bafata nk'ari uwa mbere muri Afurika nako nanjye niko mbyemera Miki Junior Umunyagana bose umwe mu banyamakuru bakomeye hano ku mugabane wa Afurika, aho yanditse inkuru irimo amakipe 5 yangaha muri Afurika afite ibibazo by'imyenda ndetse ayo makipe akaba yaramaze gufatirwa ibihano n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika CAF ndetse na FIFA byo kutagura abakinnyi kugeza muri sezo ya 2028. Ubwo ni ibihano navuga by'imyaka 2. Ibyo bihano rero benshi ntabwo bari kubihuriza hamwe cyangwa ngo babyumve kimwe, ariko icyo nakubwira nuko ibi bihano benshi mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, benshi mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'umupira w'amaguru muri rusange mu Rwanda bari kwirengagiza ikintu, ariko bose icyo bahuriyeho nuko bafite ubwoba kuri ibi bihano kubera yuko hari amakuru njyewe nafashe yuko ibi bihano bya CAF ndetse na FIFA bafatiye aya makipe arimo Rayon Sport arimo n'ikipe ya Zamalek yo mu gihugu cya Misiri byo kutagura abakinnyi. Amakuru avuga ko ibi bihano bimeze nka bimwe FIFA n'ubundi yari yarafatiye ikipe ya Kiyovu Sport byo kutagura niyo waba wamaze kwishyura amadeni. Ibi bihano babigufatira iyo byagenze bite? Ibi bihano byo kutagura niyo waba wamaze kwishyura amadeni ushinjwa yatumye bagufatira ibyo bihano, babigufatira iyo wagize icyo nakwita progressive ban. Ubwo mu Kinyarwanda nibuze kuvuga ko ari uguhagarikwa mu bihe navuga bikurikiranye, guhora wisanga kuri liste y'abafatiwe ibihano, guhora wisanga mu banyamakosa. Ibi bihano babigufatira muri situation navuga ko FIFA na CAF baba bakurambiwe
ku rutonde rw'amakipe yananiranye, niko navuga. uba wamaze kunanirana, uba wamaze kugera kuri nyirantarengwa. Benshi bavuga ko Rayon Sport bamwe mu bayobozi bamaze kubimenya, akaba ariyo mpamvu ngiye guhita ninjira ku ngingo ya gatatu yuko Rayon Sport ubuyobozi bwatangiye gutangira kwinjira muri dosiye z'abakinnyi bamwe na bamwe bari gusoza amasezerano kugira ngo babongerere, kubera yuko babizi neza yuko batazongeramo abakinnyi. Ayo makuru abareyo bazi umupira cyangwa basobanukirwa vuba bayahuze bari buze kumbwira. Rayon Sport yifuje kongera amasezerano bamwe mu bakinnyi, ariko se kubera iki batangiye kubongerera ubu ngubu ko Rayon Sport dusanzwe tuzi ari ikipe igiye kukongerera amasezerano akenshi itegereza shampiyona cyangwa sezo ikarangira akaba aribwo mwinjira mu bijyanye n'amasezerano. Ubu turi mu kwa gatatu nibwo Rayon Sport itangiye noneho kuba modernize cyane kuva muri iyi myaka yose ku rwego nyine itangiye gutekereza kongerera amasezerano abakinnyi hakiri kare shampiyona itararangira. Icyo kintu mu gitekerezeho. Rayon Sport rero ikaba yifuza kongerera amasezerano Youssou Diagne, Aziz Bassane, Faringanye ndetse n'abandi bakinnyi, kuko Rayon Sport ifite umubare w'abakinnyi bagira hafi mu 8-9 bari busoza amasezerano. Ubwo barifuza kongerera amasezerano Kwizera Olivier umuzamu, bakifuza kongerera Ganijuru, bakifuza kongerera Richard, nubwo Richard ashobora kuzagorana wenda mu kiganiro gitandi buze kureba uburyo nabagerera muri details za buri mukinnyi kuko ndazifite, mbabwire uburumwe uko gahunda ze uko dosiye ihagaze yo kongera amasezerano. Gusa Richard bizoza niko abarundi bamwita Rich Dev. Richard Ndayishimiye umwe mu bakinnyi bexera muri Rayon Sport bigaragaje muri sezo ebyiri bahamaze, bivugwa ko ngo yamaze gufata umwanzuro wo kuzagenda kuko Rayon Sport itigeze imubanira ngo imureke agende muri ku kwezi kwa mbere. Barabizi ko yari yagize deal imwerekeza mu gihugu cya Uzbekistan ngo ajye kwikinirayo yirire zira note zaho, akavuga ko rero ngo Rayon Sport ngo n'ubundi atazemera kuyongerera amasezerano iyi sezo nirangira, nubwo Rayon Sport yifuza kumwishyira mubamo yifuza kongera amasezerano. Ubwo abandi bifuzwa n'Umugisha Didier Tayichiru, intizanyo y'ikipe ya Polisi, ari buze kuba soje nyine umwaka mu ikipe ya Polisi, ariko ari nabwo asoje intizanyo ye muri Rayon Sport. Barifuza guhita bamuganiza bakamugumana, barifuza kugumana bamwe mu bakinnyi barimo sore bagiye batandukanye, nubwo hari namo na bamwe nyine bagomba kugenda byanze bikunze kuko nka ba Vinyinu baragenda, abitwa ba Ishimwe Fisto barashaka aho bajya. Yves Habimana amakuru rwose inshuti wanjye guturuka mu Rutsiro, amakuru mufitiye ntago ari meza, ubuyobozi ngo ntago umureba ijisho ryiza. Ba Benaziz Dao, bavandimwe bitwa ba Yannick Bangara, nyine ni benshi ndi buze gukora ikiganiro cyabyo cyonyine. Ubwo rero reka mbe nsoreje aha ngaha, gusa icyo mwamenya nuko Rayon Sport amakuru ahari hariya za ndani za ufunini hariya mu mufuka hatari, nuko ibihano yafatiwe na FIFA ngo byaba ari ibya bindi n'ubundi bizarangira 2028, bya bindi byo guca agasuzuguro kubera yuko yagaragaye muri bani cyane, bigatuma FIFA irakara nyine ikayifatira ibihano bimeze nk'ibyo Kiyovu bari barayifatiye byo kutagura abakinnyi nubwo abakureze bose wabishyura. Pasi Govinda niwe mwabanaga, ndagushimiye cyane. Ndakwibutsa ko icyo ngusaba cyoroshye no gukanda kuri subscribe, ubundi ugasharinga iki kiganiro kikagera ku bantu benshi, ubundi duhure mu kiganiro gitaha. Ugire ibihe byiza cyane.